Banang yai pli kilat ke lenti khamtam sha kani ka dong bat ka than jong ka them ri boy bat ro kum ju na ka benta ki samla bakin lat na ki jing penlut por ha ki kam bom dei ban penlut khamtam ha kini ki sngi ki por ba benta ka mau peding sports club harengkat ka RBYF Maulin unit ha ka arpu khandai trik uno pra arajar arpulai kala yo ban penhap perdano ya kani ka lempung ya lekai football ya ka belah tip ka inter village knockout football tournament arajar arpulai ya ka belah penlong Hamadan Shnong Maulin Maukan Riboy District. La bansaki baha kani ka lempung lawan shimbenta daki lai pu art liki kinhun ya lekai na kani ka dong ka than ha kani ka jing ya lekai la bu ru ya ka song pisa ka bashilak tingkai ki la du bat lai pu ajar ka song pisa ki bawan ba aringkat bat ka trophy ha kani ka sngi ki art liki kinhun ki belaya lekai bahana du balas dang ya kani ka lempung kata ka paham Rio FC bat ka Maulin Maukan FC. Laidon ringkat ha kani kesngi uba people thank you Presiden Rangba keseng RBYF seng kemi kumukongsan uba teibor makri uba di Rangba Shnong jongka Maulin Maukan nang ta uba Derek nong rangkum usumbut kongsan nang ta uba Jeswell Maulong uba di Presiden RBYF Maulin unit kinoy alam ka RBYF nadu seng kemi hadu ki unit kinoy alam ketiga Shnong ki pat ba lembat kiwe de. Haba ai jing keren nakal yang kinong keren kila ai ke jing kentu ken pham nadu ye kinong peniat ya kani ke lempung ya ke ba kila la ban pentelun ye ki kam nadu basdang jong kani ke lempung syu kila ai ru ke jing ro ya kini ki rang ye lekai bakin ye lekai baha ban se ye laki jong ki sap ki jong ki bat ban pelut por ki kam ye lekai sports laki de hakino kino ki jait sports ru kumju. Layuk bensaki baha ke kelamit jong kani jing lekai final ke kenhun ya lekai ke paham Rio FC kala long ke ladu da ke batap ar la iwe ya ke Maulin Maukan. Kasnong kajungi kibaya day bat ngi
kiba yangi bat kin kersam ru yangi hang ta ngasong ba ya sakmat ngindor kat bat phi kublai sipun halor ka jingyang rengba ka jong phi ka unit bani nan kerman scam ba ka maulan maukan unit haga wei ka sngi pensei ki nong yalam jong ka riboid federation bani yalam ya kani kunhun ka ba gani ka kunhun ka hadu kini kisngi ka dang im bani kerman scam bani niyo ya ki dong yalam kumofi bapinla bat bani yalam hagi snam ki banuan ka football ka di ka tournament wag ginong pay ki kwa ban yu ino e ka jingilakay kamtam ki players ba outli ki team kiniru ki latha jase bal chusngap ite ginongkan daki bang ka bang ban kran ru hande ki nongilakay ite ki kwa ban yalakay no amamadan ngai yo way samla way lakay football langam bakla jong ka pamrio uri hok khongjo ulade way player ba na sim na ka Ribo United bani hmi ba ki samla jong ka Ribo District kidang pau ba kidang la susu panilekay hakimaran he ki po sulong ba saba jong sulong dagini kintin nganam buntin nga suai sigintin haka unit jong kata ka maulin mo kan unit long live mo kan unit para ka ju ka polifi pagba ki balangya wanyo kwa banyo ino ilakay game nga suai kublay snem tumay basok ya kalat kapelat lut ipi naga jimpang jistom pio ya gamet ka bakot ka bakya na betaba pinkelan haga jinglekai football bat kumjuru pinlat naga jingti ka basniu kumbasuang aki snigi ya gamenta udrox udai way balapar haparo kawai kari kasi jantia jungi te mo kumban suang ban pendujat ya kini kijat jingti basniu ngidon kam kajing trelang bat kumjuru ka sports kadai kawai apa ada pikelamat hakinu ki sport om tang ka football tinlat na kajing di basniu kumalaong himo kajing ilekay football haka sports ngidon kami kata ka mensim yasha bat ka mensim kajing kerman lesi kawai ke tim ka kwa manikun kadam ka jingkerman ban job nat kawai ke tim ru kayakun kadam ka jingkerman ban job te kumta ngimdei bandu jingkerman hakinu ki benta hakinu ki kam ki jam mat kawai ngadon ban kentu hang ni nyin ya kelet ya kata ka jing snow ya long politics nyin ya kelet ya kata ki baro mah kata ka jing ya so ya per andrai ka jing trelang ngidon kam kumbon suong na nakapor hang ni pos nong jingi ke football ka kamaran football kalalong ba itanat nadang syadong kalabiang te hendrai ke jingi trelang kumno bangin ya wat kumno bangin penitanat susu ya gani kamadan ngasno kala idei managani ka ba opening ru wadang keren ya kata namar sibun ini ya compare po riboy jungi kan madan maulin mokan wasmo sarong baga day ka ba itanat na prenjong di madan football te hangne mo kumala don lang i chief guest jungi people te ngin ya trelang na kopor kumno ngin ya wat kilat kilimti ban pembit pembiang ya gani ka madan snong ka jungi but next haga bansawan lese ka juhi ka organize mo RBOF kanang yo ban tempu penpieng manang internet biang sai kiwe pat kita namen sya kapatay bat hababun ki benta laring yong haka ailik ne ISL ki players ki babun kin David na po not is ten kumta ki so kunai kublay kerpang na kumta ki organizer baper ya ka ba kilala man pelong ya kani ka jingilakay kapalong kum kasentar na kamta kari India ibar kawai malong po not is te kani ka kubol ka basu kenat na kamta jungi lang baro ba kani ka janmit ngai kublay kapang na kamta kani ka sinong mau preng bat ka paham rio ya ka bab kala bale kai phan na duk ski ki banengkong ba pilapoi sedu sing ka benta ka ba long menta ski ya ka ba pinsai akun ya ka final hoi ni sutu ba ka jingi la kai final kandan bai kawai ka bajap kawai ka baram
hadai wala dingirem ngimdei ban so rem nomor ba kamunsi mele kadi bandon hangi kum kiplias ngin rem hangni hadai ngin dangdang ngin sastang pat bale kai pat sigwi pat ki banta pat suwi pat ki tournament hadai tang ko ng kwa ban ong khabat pi kolong ba pin pin i ta ka sap ka phong ka ba pi pidon ya ka ba bulay la ku ka pang pi Roy Makudo. Tingin niya top lang na kabantay medic la dai lang na kabantay. Singkadong sa praise to Jongpi Rehot. They Rehot ila yo ya ka trophy haringkat ka gloves ba binang lekay bahasa syo. Tingin jing top ka ba jome na. Congratulations Rehot. Dono na minsim la say kasap ka pang ko play la ay ite sa si sen ka jing top ka ba jom na kabanta jong baro ay lekay mahi. Final eh. Congratulations once again. Right, sok pisa kabalay ko hajating ka haringkat ka trophy. Congratulations. Ya ka team Maulen Maukan kabalay kunting ka jingan internet ka ba isyong kya ka ba kun par nyang kriyat ingi way pa way. Congratulations once again to congratulations to all the team members. Ya ka jingan ka pila paniya ka sok ka winner. Champion team, Pahari AFC. Congratulations once again. God bless each and every one of you.